गसाइगावनि गुवाबारियाव दिनै फुङाव रेलनि सौदावनायाव सासे सुबुंनि जायगायावनो जिउ खहा। थैनाय सुबुंखौ गुवाबारि गामिनि थागिरि गौरांग बर्मननि फिसाज्ला दयानाथ बर्मन होननानै मिथिनो हानाय जादों। जाथाय जानाय जायगायाव रेलवे पुलिसा नुजाथि होयो आरो गोथैसोखौ लानानै थांना पस्टमार्टेमनि थाखाय क'क्राझाराव दैथायहरो। थैनाय सुबुङा जुलि जानाया 1 बोसोरानो जाजोबाखैमोन होनना मिथिनो हानाय जादों। কি হয় আপনার? ভাই আচ্ছা, ঘটনাটা কেনেকৈ হ'ল কওকচোন। মানে এইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। ৰাতিপুৱা 5টামান বজাত উঠিছে হয়। আৰু লেট্ৰিন কৰিব যেনে এইফালে আহিছে। তাৰপিছত মানে পিছত গম পালোঁ যে মানে এইফালে বোলে এজন ল'ৰা মানে কটা গ'ল। হয়। তাৰপিছত আহি চালোঁ যে মোৰে ভাইটি। হয়। এতিয়া আৰক্ষী আহিছে না? এতিয়া আৰক্ষী আহিছে।